مرحبا تماشخان ایجا بوشانه کی نو آچاند و هنری هم لهمبری ونه میوان من وی هفته ماموسته حکیم سرقانه هون جه نزده هباله ماموسته ناستکن براستی وشان ویرا چکرن و لهمبری سکناندن و پرساندن جی براستیش باید میکی زحمت هم کلجانی هیه و هم جی یعنی خیال امدا به ماموسته دیتن به ماموسته را آخافتن باندوله کی Eyvallah. جملاتیه ماموسته تر خیراتی سر چبراتی Spas gelek spas serhildan tiştê wisa me bêje ya. Em hevalê hevdûne em kîjan deqê kîjan saetê kînga bê xwestin em ji hevdû re amade ne çi bê xwestin yani sersera serçavaz wê bêjim serçava kanalên we û ev karê got ana we kiriye demek ez dişopînim. Yani demek ez dişopînim wextê we dest pê kiriye ez dişopînim. Baş e pêşveçûn heye karekî pîroz e gerekî jî tiştên wisa bibin yani. Ez bêjim got em dereng mane ez neşaşim. براستی درنگی دیوی ده هی سر دیجیتالی دا دیلان مدا yani emzanın hem dijital jboy çandej yani em demek ki dijitali da jiyan dikin yani her çanda kurdi em bela bikin em bidin nasin براستی دیجیتال جبر وی دا درفته کی دا افرینه مش گوام ما لسد لاوروپا دا گنه زاتن مودکن اورو کرد لسر دنگ دیاسپورای دنگ کرد من دیاسپورای ام وشان وسا چکن دا پر الا چاندی دا از بخو وشان دا چکن ما مسته حوالی ما الا سیاسی دا چکن ام بجن به باجو دا چکن هنه لی از دا پر دلا چاندی برشاکتی پارام ما مسته gelek spas saeta we xweş malewa ba bi hevalê dijî re me hevdû dît heftiya çûyî me telefonê xwe jî dan hevdû bi kêfxweşî min pîroz jî kir yani karê wisa we got me herdûka jî got em dereng mane ji ber got bi taybet çand tiştekî wisayê got ji her tiştî bêtir ji bo popülîzmê amade ye. û dijital karê dijital pir rehet dikare çandê bixapîne û ber bi bayê popülîzmê bixû bibû hey bibe. Ji ber wê yekê gerekî ku karek alternatîv ya jî rê li pêşiya vê ewkê bêgirtin yani ez nabêjim got rê li pêşiya yani tiştên qenc bêgirtin na bi taybet we got te behs kir meselê em dizanin yani platformên dijital çi qasî çandê ber bi xerabûnê vedibe ber bi popülîzma pûç vedibe ji naverokê vala dike gerekî ku wezîfa me ew kesê got her dem me xwe alternatîv dîtî gerek em jê re hêşyar bin ji ber wê yekê ev karê ku hûn dikin jî karek baş e yani dereng maye ama وەکو ناپلیۆن دەبێژێ تیجاری نەدەرەنگە تجاری ندارم تجاری هم نکرد ما مستمینم مگو براستی yani به هلبست تا و بستران تا و دنابا کما برخوادان بجی گر دناته براستی خیال من زاروکاتی دبیا دخملاندن بدنگ خو و بوا هلبست خو بلکی هم بیشن نفشه پشت نوتی شوندا به هلبست تا و بوا ستران تجبوی کما برخوادان چکر بوانا مزن بون براستی جباک تناس نکتن ماموسته اتیزا دخوازم لسر نابی اورو کرده اف پرسم حکیم سبقان کیه حکیم سبقان بچی شرع على قدره ام دخوازم سر عود امی که ماموسته حکیم سبقان ناس بکر که ام چیلو که کی دست بکر بیا دست بکر یا پرسا هری حسان نه دما مروف پرسا تکارو خو بده ناس کرن جبوي بقشتي اساس هلبستك منها يجوي رجي حيانها اس يعني وسا دريجك او هلبستايا يعني ديروكا مروبكي نه حكيم سفقان نه آبيتسي ديروكا مروبكي كرد وجبوي ولاتي قد كوشين دك حميد برچاوار درباستك ايجا پر حسانه يعني تكاري خو بده ناس كرن اما برسه
وسا زحمته که بروجات پیکوه نگو يعني مروفني مزنن ناستغفر الله ياجي مروفني نا بس او ايش او ازار او دردي قو تكشان دي تخبد ناس كرن يا زحمته يعني بقشتي ازو صار بيشن يعني حكيم سابقان هل يكي وك يكي في فرد يكي في جواكي نا كمتر نمستر من يعني كاري خوي تشاندي خباتي تشاندي وجي تدي دبيجن هنرمن جدي اخار تشي دبن هنرمندن نويسكار تشي دبن her insan hünermende her insan ve jevane her insan dişibe de mezmuna xajide dişibe zaroke nuhati ev zaroke ko diliwi deviwi tijde gotine le nikare بپیوه فرقا مروبکی هنرمند هلبست وان جی انسانکی دن او اکو او تشتید هندری ویده دکاره درخینه دربه یا جی زانه درخینه دربه من وکو هر زاروک کردش دست بی که دوسا من موزیک جی هلبستی جوی جی تشتی نوسا محز دکر با آلیکاریا برای خواب تایبت من وسا از به هنری هنکی سور کرم ادمالباتی دجی هیا يعني جباف بگر حتی برا حیا کالکا اوایا هیا مثلا استرانك هي دبيجي كريم لاو تشقل ماست بله يعني الجورجو جمر هاتيه قوتن اوايا يا كالكي منه يعني لميرديني او ستران قوتيه يعني جاراكي بي اوي قوتيه دمالباتي بخاطي جي اما مسألة هنري وهلبستي وفلاندر براي مني مزن ملاي خمجين دلوانيا خديلي مثلا اوي جي هلبست نيفيسي وكيدن دمالباتي دخار زي برا زي اب برا هر یک جمع سادي سادم ببشكي هنري رمجول دبن كي رسامه كي موزيكا تشيدكا كي فوتبول ادليزا كي يعني سادي ساد هي جمالباتي هات هنكي از بعار ومخالب كربلا بالراستيجي از انا لخود نرم الهنري بلامه يعني جركي ازيدي ند نافده مش برقص حقي نادمي يعني چهارده سالیا خود فلان مدست به مسئله وجهی که جم سیده تیریش مسئله هلبستا کلاسیک اسفیر و ملوی داری خواند من درس دیتن پشتر تیاتروین دولتی مخواست مگاوه کاوید و شونده شخواه مچاوه خواه بکر و نکر متفگر خواه ناس کرد و پشتر کما بوتان رو مکاری خواه دوام کرد و پشتر جی سالا نوتیشونده جی نوا کما برخوادانده و وسا دوام بو روزنامه و تلویزیون و رادیو و حیا وحتى نهار يوم اري يعني ايدي ام چقاسي بوني برسف جوان تشتاناره او هلبت تماشاوان گهدار وان خاندوان او انا برياري ددن لي بچك بيجي ما وقود بيجي دوید تکوشینا آزادیه ده ما هنک کاری خواه کریه يعني هنک بيجي ما كريه کاری خواه نزانم برسف دا ندا نزانم تب هفدو کر نه ما مستطيع برسل ده براستيجي يعني وقت جيجو يعني ناسينا حكيم سابقان براستي دي نابا هنري داتي ناسين وقت تقول دي مالبات ده يعني چاندا كردواري يعني هر يك باشا كي قرتي يك باشا نفسي يك باشا رسمي يك باشا هلبست يعني كشي جنا قدا چاندا كردواري چاند و چاند مزن بنو و چانده جي بردوام بكن لی حکیم سرطان جبای مجید تایبت براستی جمعه مستقبل صافي جبای سباس تایبت
ام gelek حکیم sağ ol سرخان spas. ناست کن بلکی ادنیش خواسته ما ادنیش ناست کرانا Yani yani hun هناك ناس كن اما بروحن وان ناس كن او زيادة derine kendine مثلا peşte. مثلا هنرجعها ولات بر كليب نوان دردك هبن اوجي يكي مية ايجو او داكور ما داكور اوجي يكي الرسامة دينه داكور ما داكورا شيدك سلافي خوش جاردشين محمود يعني اوجي مثلا او دك اما مرف مقوت يا بلكي ايه من ازنك مديا دهات مناس كرن او بوم اما مثلا قالك خورتو كتشي مالباتي هاني ايجو في كاري دكن اما لبش كاميرا يعني ياجي رنجك يدندكن كونسرفاتوار خواندنا خلاص كرن از ببيجم اكاديميا هنري خواندنا خلاص كرن بوان سر بلندم جي خورتني باشن كشني باشن يعني كاري خو باش دكن ما براستی از دلابا کراچان نه نظام کجا پرس بپرسم كا پرسای خوش برسی از تشتكي سراس بكم نها اجبرق من نابي محمود قود قال لك اسوي بيجن بركي محمود برازي اجبرق نابي محمود الجامع قال لك نا او محمود إيه او محمود برازي جي بيش باردي محمود ميجي ايه داكورا ايه وي كاري دك دور ده يعني كاري داكور وتشتد لك اري بله مامسته ولا مامسته میرم میگم پرسایش در خستی براستی جنایجا مثل همبری خودی پرسی خوش بیر کردی یعنی هنر کی از خوازم وک شبره کی در باکس اوه مامسته یعنی ای تبر بر به حل بسمانی با هنرمندی نویسکاری دا چی بود سدم تبر به واتشته هنری با تعدام مشاند مثلا 14 سال یا خدا جم سیدا ترش درسا کلاسیک حل بستا گرتی yani براستی çima mesela başka tiştekini ber be helbest o piştivici emzanın strambeji o piştivici işte bejin nefeskarici de nava bekare de hebu tebir sedem çi bu tebir ber be bakıştama. يعني ها أبا قالك جرى مثلا هبال دو برسن ام نافيت تشبني بسينن دكنن انا قاعد كان يعني ام تشبني بسينن شانوغر نظام تشي جوان بيجن بنا اس بروفيسيونال فوتبول جيبومش يعني من فوتبول جي بروفيسيونال دليس من كاريكاتور جي شي دكرن ابا انا كش هنرن يعني يك تنبي يك هنري يعني اس ما قلت يا دنابا مالباتي دي ايجو لسري خورونش قونا ازي في كاري بكم يكجيجي ازبوم يعني مقوت ازي بكم مجي حاز ذكر يعني من هلبستي ج نيفي ساندني ج تشيروك يعني ج تشيروك نيفي ساندني ج جوفندي ج شانوي من حز ذكر يعني بتصاني افكاريات تاني دتشتا دخوازه تاني بيك تشتي نامش يعني تحزبكي ولجمته بهرم هبه talent هبه يعني انت حق جيدك هبه بقارب بديه شبرقو انت شتن هنو خزاينه يعني دنگه خوش خزاييه يعني كس نچي فيري خوش بونا خوش كرنا دنگه خونه بويه تكنيك فيرده به اما دنگ خزاييه دما قو talent تهبه او خزایی جی گلبات هبه او خزایی نتنی دنگه او حس کرن یا گرینگو تجوی کاری حس بکن گو اونا البات هبن ويري فكري به چقاس كلام جي هبن چقاس او جي هبن ويري فكري به بلكي ما هنا كي شانس ماجي زيده بو جبركو tam demin pijandina aliye hüneri ve jeyid ez bebejim televizyonu me vebun ez bebejim radyo vebun avana de nifşin en beri me de ji bo wan hesret bû vê jî bibêjim yani belkî êgo 10 qata li me xurtir hebûn ama xuyayê ew derfet ya rasta wî nehatine ya ew rasta wan derfeta nehatiye ji ber wê yekê jî dibe ku ana ew ne diyar nelber çavanê lê belkî bi 10 gava bi 100 gavî jî li pêşiya me ne kesê got distrên êgo dengê wan pir xweş in êgo helbestê pir xweş dinivîsînin êgo pir xweş dixwînin êgo şano pir xweş dilîzin sedî sed ewana ne ev emin êgo di ekrana de ê ji me xurtir sedî sed hene lê
درفت جهنك كسارة بدري إجا من حسكر حسكرين رجي خياية هناك تالانت شي هبو أزو سابيجم فأنا حردوكا هبدو تمام كرو من بدلي ويجي قالك دا أزو يجي بيجم يعني من بدلي ويجي قالك دا أما أزو بيجم قي حتى درجات من تشتغل متخصص مكرن يعني مثلا سري مدى تم أفهمو أس فيلم كي تشيبكم ياجي رزا فيلم كي تشيبكم متشيكر يعني بليزم بني في سينما ألبوم درخم مدرخص فرتوك بون مدرخص نها أبانا تشقص أستا وان بلند تشقص نزمة أو شخوا من سري دا قد خوندوان تماشاوان أو ديار دكن أما دا آلي أوي دي يعني من كربو هدفك أز دوانا ده دوي ده أزقهم هدفك حسكرين هبو جبرو إكيجي أز حسكرين أز بربور شادم يعني وتشتي جرين داوي أز ببيجم شاركي ساقلك مروف هاتبون باور دكم مالا جليل يجي لناف دابون ين أرمنستاني هاتن روجاوا سردانا سيداي تيريجي كرن جي برسين قلت شما هو قاسا هالبستوان لروج أواهنا يعني جاقا كوينو سيداي كالش وسيداي تيريج رحمة خد الوان بصالحي حيدو بالدها اگو شکوده کتی اوایش کتی مثلا لروجاوا هو قاسا هالبستوان هنه سيداي تيريج برسلك عجيب خوش دا جو لباكور قرتن وكشتن هي لإيران إيدام وشر هي لعراقي كوچبري وتالانكرن وكشتن هي جو دردي حرسي بارچاتيت كبس الدل ما أمجيني كارن تشتكي بكن دبا البستو درد كبير براستی مامۆستا بەرسکی دیرۆکی يعني أو بس سيدايتي ليش قد جبيرة من ناتشة احتمالك يجي او بها يعني مثلا ما نكاريبو او هيزا ما وك هارتشين دن وك دبرين دن ويدمي يا جوساج مره خصمون سري ما نكارن تشتكي بكن بيتريو يجي وسا جراني جبو هنر وهلبستي هاتا داين مامۆستا یان وێ دنەمێداجی هەنێکی کوردیان بێژن bi çandîre eleqedar dibû tê bê bin xetê ser xetê أره li Bakur û ji bo Rojava yanî dinemê em bêjin derbasê pir ê Bakur pir derbasê la Rojava dû mesa tilmîzetkî em bixwe bi eslê xwe jê la Bakurê Kurdistanê li Rojava mezin bûye ya jî em bêjin koçberî wira kirine dûr da hunerê daha pir pêş daxistin bandora Rojava duyayê da rolekî sereke ji bo hunera Kurdî nebîstî mamoste يا من قوا دقوت يا مثلا دما مروف خو بد الناس كرن وسا ايش وازار هنا مثلا بنا اگر هست لبا انسان هبه از اشتر تاني نمونه که ببیشم گندی لبنخطي گندی گو املیبون جمع کلاها مردین دیار تبه بالتایبت پاییزا افتشتن اف تابروی گزنها حمود بيشم حمود دما زاروكتيه ده سري مروفان ده دمينن يعني ناچن ده پاییزی دما گرو دردكت روجي لجامع مالن ميردين دخس تزان انت ميردين ديتيه يعني كلها مال وصاب بلندن وان عكسا وان بنجرة بنا وصاب دافيد آلية ما دي من لبر ديوار رو دنشت والكلها ميردين ديناري وناف دقوتن نافي براي خود دقوتن نافي بسمامي خود دقوتن نافي نزانم كي دقوتن او مرو من ندي او مرو من ندي او تشو من ندي او هات كشتنو من ندي ها ابايا بفكر جبو زاروككي اگرت الاليه بسيكولوجيك تبكر طبعا از نمونه از خود دم بدها مينا من هنا يعني باندوركي تشاوي لزاروككي بك تي بيرا من هولدانا مني يكيش بوغو از تشتكي بني بسينم نافي سينور بو يعني دما قد دبو جيجن
وما نزاني بو معناه ما ندقو görüşme جي وقت بتركيا ما تقو görüşme ما نزاني بو واتايا ويجي چيه لي الجبر قول باكور دقوتن روجي ججنا دچون فيالي الهفدود نارين وجاءوا عسكر تشاوا تعدل خلكي دكرن وتشاوا فيالي تشايت سر تيلار داويتن ايد نزانم تشت سر كر داويتن يعني تزانه عالي بسيكولوجيك دما قلتش بو ملت الدنيا بحثا فيا كيبك يعني ترانفا كي تشاوا انسان رتشيدك يا بنا حمس سببن يعني حمس سببن دهيلو جو هي بيتر هستي تزيد ببن دهيلي هي بيتر تلهنك تشتا وقد بيجي تلهنك تشتا الصور ببي مثلا ايرو من جخشكا هوال علي حيدر قيطان دنز من قوتنك بهيست مثلا تشيروكا ديروك اي ديروك بقول بينا روبالين فا يعني تشيروكا كوسا بالكيشة تشات كبا حبسي قالك جنور قرتنا او قال جيرك تشيروكا كده بيجي كتشكي جبوكونا كبدستي عسكر ده چاوا دبه خوش جور ده داویجه و پشتره yani او هیزانا چه بی بیرا انسان بوی لاشه میری دکن هوال فؤاد دبیجه مثلا دبی اوی کالی جمر بحث دکرو از دگريام موی بحث دکرو از دگريام يعني بتشعبي قم يريك ديتيه دبي بشتري از شوم كتم من بطاني كشان سرفة حطاس بي از جريام بشتري دبي ازرابو ما او اي ديروك نفسي دبي شيء يعني دبي مينا قرتلان كتن باشلا مريان و اف بويرانا اف تشتين جو بدبن حمي دهلت هيبتر خورت ببه هل بس تا كردي هل بس تا ملتي بندست بتايبت كرد ناشبه هل بس تين مروفكي جو هر تشتيوي هي وبيا سر بينا قولي بنيفسينه ياجل سر بلندبونا داركي بنيفسينه هر انساني بويل سر ما في مروفا بنيفسينه لي ايما وسا از قالك يا حبيبي يا كاتشكي بيش نه ما مستبراستی جی او به دلخوشی یعنی با گوتنا بیستین اشتا گودار کرم براستی هم الاكس باس دهش مده جی تشتی daha nur çedike yani bekinet perpahne ki tiştadane ve mesela inan çiroka eydirok mesela hemu sertamaşman emiro bişi mecde ve te bist em hebale Fuat Ali Haydar Kaytan İro salvegera şehadeta viyeci صار بقى hejde شهادتها emir birtinin yani emir birtinin mamos ez hinekî dixwazim tîza werim hêla îja Ewropayê wek hem bi sala tednaba xebatê tev çandê kar da oyna jî kar dikî nava xebatê tev çandê bi rastî ez bawerim niha navî met çandê ne mamoste yoksa nav hat guhertin yoksa na وين بيل Henüz انا ez vê çaxe zê bêjin tevçan yani اري yani tevçan da la Avrupayê ji bo pêşxistina ziman û çanda Kurdî rolekî çawa lîst tikarî me hinekî behsa vê bikî mamoste هلبت يعني اف تفقرة شاندي ايروش لاوروبا نيا ايرو دوي يعني دا چیه کیوه سال حشتی ده دست پیده که yani demago çend havale melvê derê bûn ew karana dikirin xemgîn bîrhat emele Seyid Xan şehîd çiya piştre hatina şehîd Sefkan û şehîd Mizgîn re şivan evana jî yani karê bîngehîn ê çandê wê demê hatiye dayîn piştre jî 1983 şunda êdî evana wekû komele ava kirin yani komela hunermendên Kurdistanê komela hunermendên welatparêzên Kurdistan navê jî hunerkom ev xebata îro tevgera çandê gundîn berdewama hunerkomê ye bawer bik
ستونك اوسا خورت بو هنركم که دولت بقاسي بسر هیزن لشکری و دچو aynen وسا جی بسر هیزا چانده و دهات جبر yani هیزا چانده çav mesela hêzên leşkerî ew derewa sedsalî ya got Kurd tirsoneke ya got fîşek li esker nakeve ya got Kurd mirîye ya got çawa ew hemû li valayê derxist ew çand û ziman ew zimanê got gifetisand bû ew çanda got gidizî bû henerkom ew derewa Hewqasî mezin hemî derxist û danî ber çavan na çanda me heye, govenda me heye, zimanê me heye lê we diziye. Ji ber wê yekî jî aynen êrîş dihate ser me jî. Aynı êrîş çawa diçû ser hêzên leşkerî wisa jî ha belkî êrîşê got dihatin ser me bi rengekî din bû ama ez çima dibêjim êrîş ji ber got yani tu polîtîka 100 salî li valayê derdixînî. Yani êdî navê xwe ew Türkçe halk oyunları tepkiya Muşî derdixe dibe Türk halk oyunları. Ya çi alaqata çepkiya Muşî bi evê ve heye Türk halk oyunları ve ez nabêjim ku Türk halk oyunları tüneye govendên gelêriyê Türk tüneye na lê çepkî lîstika gelê Kurd e ama te diziye ama te bagiyê ya Süryaniyayê te diziye tekiriye hem jî yani ne tenê te dizî yani tu nabê a Tirkiyeyê jî tu dibêje a Tirkayê delîlo nizanim bablekan evana dema got me dest yani dest hevalê me berî me dest pêkirin helbet ez salanotî hatim dema got mehrîcaneke çêdikin sî û pênc komên govendê ji tevayê Ewropa derdikevin ku îro gihayî zîrveya xwe êdî orjînala wê çawa li gund çawa berî 100 salî hatiye lîstin îro dilîzin evaya tu siyaseteka yani li aliyekî ew siyaseta înkarê tilvalayê derdixel aliyekî din de jî ti keç û xortên got berê ji ber cil û bergên Kurdî şerm dikirin îro her tiştî dikin ji bo ku bikaribin wan cil û bergav dest bixînin. Stiran jî aynen wisa mûzik hemû rengên ew ê yani hemû tişt vegera mecraya xwe ya orijinalîtêta wê çi vegeriya wê na evaya serkeftinekî gelekî mezin e. Kedek gelekî mezin di ber vê de hate dayîn ev aliyekî kar û xebata tevçandê Hunerkom û ew bû lê aliyê wê nîdin jî bû dengê şoreşê bi hezara stiran bi hezara marş bi hezara şev û ew ez wextê bijim hezar ez qela xebata 40 salî dikim helbet ne a rojekê didwa evaya jî moralekî wisa da millet ku êdî keç û xortê me yên normal ên civakê êdî nema wêneyê stranbêj û lîstikvanê dewletên dagîrker keç û xortê me nema bi odê xwe verkirin êdî afîş û sûret û hunermendê xwe li dar dixistin îro çawa futbolvanê xwe li dar dixînin yani êdî dibêjin ev ê me ne ev bi serê xwe serkeftina gelekî mezin e yani evaya hemû ket û xebata ku şehîd sefkan şehîd mizgîn şehîd çiya danîn û heta roja îro got em jî wê xebatê berdewam dikin ev hemî berhemê wê demêne yani wisa merev hema lê nenere yani xebatek çawa hatî kirin eger ku tu tenê rewşa hunermendê me wê demê îro bigire destê xwe tê fedekariya ku ji bo ev keç û xortê me got îro derdikevin ser sehna distrên tê zanibin li rewşa van hevalê me ên got dest pê kiribûn rewşa wan binere îro tê nas bike fedekariyek çawa mezin hatiye kirin got îro ji ev xort û keçê me derketine
ورجع خورتك ما هنرمندك ما هاتبو ميوانداري جوالت هاتبو يوك مقود وساعات وماموستا وبر او كرد ازو خليل خمجين وهوالي دنبون قول ما قلت يعني عملي تتشيه توسا تهين جينجي يعني ايه وقتها هين دبي اگر جو ايرو از افم تبي او بساعة سري ورو هنتنا بانات بأجي تنبو بنا اجائي يعني بيش صالي يعني مثلا صالة نوتو نها چه بوي صالة 10,000 چه بوي يعني دما هري كيف خشي حال تشتهبو اما دبي هون بينجها مبون هون تنا بانا منكاريبو از ايرو نأفبو işte fedakarya gogahat kirin به her awayı çand, hüner, zaman hatel peşkistin. مامۆستا بڕاستی یانی تە چاو باپرسی کۆمە بەرخەدان هاتشێمە یانی ئەم زانن کۆمە بەرخەدان ئاواکۆرناخنان دوتیزا دامەزراندنا خۆ ئافران و خەباتێ خورد و یانی demekî di çandî da ji şoreşa Kurdistanê da pêşengî dêla çandî da yanî hem bi stranê xwe pêşengê şoreşê bi dêla çandî da yanî hem nûva avakirin yanî çi bû pêwîst bû koma berxwedan xweş ji nûva afran xwe ji nûva damezran li vir a yanî tîza pêşengiya civakê dêla hunerî de mesela bêjin niha til stranbêjin nû mêze dikî براستی اوکنو تعمکی نادم مرا یعنی اوکنو بیا بلاشی مرا ناگره مثلا تسترانه کی کما برخوادن بلاشی تدگره تزانی او ایشا تتین زمان یا جی او شرکی تتین زمان برخوادن کی تتین زمان نسبینه بگیره işte çay باده که işte beşin gabare yani her ele ki برخوادن ki ام بجن her gün deki çavat talan kırın eşe ki دناب خدا حواند او هانی زمان بسترانا یعنی کما برخوادان رول کیوسا نها دا مزران دیلا رول کیوی چاو بلیزه جبر کتیش یک دناب دا مزراندنی ویجی نها نه نه از نجدم مزران yani da mezran az salanoti tevli buma و حشتی و نه سیا نه çarat ya این نها bakın. ما مسته این نها دا یا حشتی Dama تیجا قصش تجنکن dama nehve avakirni ev tişteki dine neha em zanin yani banga serok apoya civaka demokratik hate kirin. Em yani gelek sebep habun li ev sebebek juan sebep bu ko em çava weko hunermend despêkê de di şoreşê de di tekoşîna hem a siyasî hem a çekdarî de me çawa rolek lîst rolek serekeme lîst em ê di vê ji nehva avakirinê û ji bo civaka rengê ez wisa bibêjim rengê tekoşînê yê nih em ê çawa bikaribin carek din rola xwe bilîzin xwezî ew stranbêj û hunermendên din jî bîra vê yekê bibirina lê wer diyar e ku hin kes ev jî tiştekî tabîî ye nemimkune her kes bifikire got ya ez misyonekî minî din heye erê ez hunermendim dengê min xweş e sehna min xurt e mûzîka min pirxweş e çi zanim bejna min dirêj e çavê min nizanim çawan e dikare gelek tişta bibêje ama gerek bifikire yani misyonekî minî din heye ez welatê min azad nebûye herkes dikare vê nabifikire ji yekî re derketina ser sehnê bistrê û pir pera qezenc bike ya jî pir çepika bîne jê re belkî tetmîn dibe û dibe temam bes e herkes vêna nafikire yani ew kesê êgoge barê azadiyê hilgirtinê ser milê xwe hene yani ne pere me têr dikin ne çepik me têr dikin ne nizanim çi me têr dikin tiştek heye ku
روژا دستپیکی جی مجبوری و کار کری آزادیا گلیمه ما حتی سبی از هنرمندکی پر باش و خورد بم حتی سبی از تشتکی منی کم تنبه تشتکی منی کم تنبه لدماغو جملتي مكين به از شما يعني از كيما از دبم شيء جبروية كيم قلت خزي هنرمندين دنجي بفكر ياناكو امي رولكي وسا بليزن يا اف هوالي كوما برخدان بري تشل صالي اف كارايا دست بيكرن و او قرتن سر ملي خواه باري تكوشيني قرتن سر ملي خواه پشتی کما برخودان بتزانه بدها کومه ما چیبون بدها کومن کو هم خواستن ببن وکمه هم ایگوگه وکو خواندوان ستیلا يعني ستیلا نگو ستیلا موزیکی کاری کولکتیف به هفدور اشبو تکوشین خدمتی بکن بدها کومه ما چیبون لباشور لروجعبا لباكور لأوروباي مثلا من پرد خواست مثلا کمک در که ببیشه یا حوالی کما برخودان تکوشینا یکی یا دما آزادی دی و فداکاری کرد که بیناش هم گنج بون هم همون جوان بون و دست بکر که بیلن وینا امی دست بکن جوی آوا کرنا جواکا دموکراتیک امی وی میسیونی هلگرین سر بلی خواه اما هم دینارن هزار جاری مخابن دیسا او کال يعني ازي ببيجم قال ديسا او بير الموسيقى يا جي استرانا كردي ديسا او ديشن جمواني نوهاتي هول ددن جوج فيتا كوشينا ايروج رنجين هي تكوشينا بوان بدن قبول كرن يا جي بدن ناس كرن جي مخابنيه اما اوجي كيما نيامية يعني ازويجي ببيجم ديمكي ما ما نفشي بباي مرة جوجتين ديمك ما باش بوان ندعي فير كرن كو بنرن تم هلكي ما يكيم هي اوجي ازاديه يعني البرد ام كاركي خرخ نجي بك ديمك ما باش بإيل بنفشي باي خور ندعي قبول كرن يا جماعة بوان ندعي ناس كرن يعني سببك جيه وكما برخدان چارك دن هات باهدو وكو كومينه كي كار بك گو بكار به ده وی تکوشینه ده في رنجن هي تكوشيني دو رولكي بليزي هلجري سرملي خواه هين امي تشاوا بكن ام هين راسيج ناوا خافتني لانه ما تخص في داويا حفتي سي تشاروجا وكو كام باكيج بوي خوتشي بكن مخابن جبرهن سدامان نتشو سري اما رجن بيشاما صدي سد اوي بيبي وكا نخشاريه كمي بدن بيشا خام كارن تشكن تشجمتي لغوري تجربه نخواه امي چا بکاربن ده آواکرنا جواکا نهده گلیمه بتایبت لأوروپای امي چا بکاربن هبی ترتیک هفن خزمت آوان یا هری گرینگ امي چا بکاربن سترانا کردی یا گوبر به تالامبونی وده چه یا گوبر به واندابونی وده چه واندابون از نب معنا گوتن و موزیک ده بیجن بمعنى كو او ارمانجا بيروز گستران جبوي هاتيه كرن نها ارمانجا پرپوچ ووالا استران جبوي تين او كرن امي چها بكاربن ديسا استراني وگارينن او ببي سرياوي حيرا اري او جي دبن استراني دي جي دبن مروف دكاربك شبو پوپوليزمي جمرو دكاربك اما ارمانجا كي يا تشتكي كيم هاي الجبال كده او جي ازادية مي كاركو ام جبوي كار بكن از نكارم تشتكي وصا صموت ببيجم شخصر نابي كوميجي از نخوازم باخبم ما في ميجي تنيي استني نارين يخواد بيجم ام دهين دنابا هولدانا دانه ام نخشاريه كي چاوا بدن پیش یافا براستی ماموستا وقتا کما آمد تیل آمده کنسر هری داویل آمده کنسر دا مت بخواست مترزان تماشا کرد متگو گه yani de her şeyimde ina cezbiye دوی خیال دامه روزه کی کما berxwedan
لقادا آزادی لآمده بگل با ول پیشیا گل کنسره کیش گل yani خیال کی منو وسا هي از دخوازم روجش بی نزا ام بین نبین ev Da, zalim yani ev daha her meruveki velat Paris'e. Jimin bawer bik. Yani rojane carna deh cara kakoma berxudan karı be ameli. Kakoma berxudan dikarı be filan da veri. Yani dahaz geleki mesine. Nego tani ev duhazın. Ne tani haskerin ne tani yek aliye. Ema haskerin ama da aliye. Em hi betir duhazın biçin. Mıhabın روش حتی گو زلال نبه حتی گو ev yasayın ku derkevin sadîset zelal nebin em biçin jî ew hêviya ku millet wê bike em ê nikaribin bidin. û cana bela ew wêneyê wê koma berxwedan di serê gel dibimînî çêtir ku nîv be. Berov li bede meno nizanî çi dibe. Di demê pêş de eger ku dewlet jî ciddî bi di vî karî de û ewa bavêje gavnî baş bavêje di aliyê yasayî de di aliyê qanûnî de wala wek tiyê guhere niha em dîsa çûme ne ez gelek cara çûme hevalê dî jî hatine lê hin hevalin hene hiç nehatine yani Xelî Xemgîn hiç nehatiye Şemdîn hiç nehatiye Seyfan hiç nehatiye hevalê me din jin êgo biçûk bûn yani bi komêra mezin bûne hene wan ew hevalan nahîn nehatine em nêvî bên cewat nehatiye yani hên em bên û hevalim dîsa di dosyê biçin di dosyê neçin bêwateyê bila neçin çêtir e. yani aynı sama usta xevi xembine çu amede le amede çağa dibêje ya jî şemdîn dibêje birastî awakîno ji dil da yani ti bebekî li amedê jiyan kirî yani wê hesreta amedê bi hemû endamê komekî re heyî birastî jî bi nava stranê xwe da vê êşî tîne Belê ziman belê. sankî bimwertî Yani ez bêbêjim serendan yani em biçin Amedê em bistirên nesrên hiç ne girîng e. Yani em derkevin wê derê ser sahneyê qet tiştekî jî nebêjin em bejna xwe li ber millet bitewînin ew jî ji bo me bes e. Yani em ê biçin û li bera millet bistirê pirsgirêk tune ye. Ya girîng ku ew hevdîtin çê bibe. mamoste hêvî dikim em bevdîre ne ji bo re werim hema têxin walê me jî xurab bin Ama tu nikare tiştekî bike mesela li dirbokê bixîne ya ji erbanakê em bidin destê te. mamoste Sazekê. ez xwe hêdî nêzî ew ê dikim nêzî ermana dikim Tamam. Tamam. Evet. Mamoste yani birastî sohbetekî xweş hatûne dixwazim bi tema sohbetekî wek şeberekî mamoste derbasî yani ji pirs û ew zêdetir Ya yani ez pirsa acizim. min mamosteyê xwe girtî û ez dixwazim em hatûne ji xwe pêr sohbet bikim li ser ba ekrana îhtiyaciya me ji viyayî mamoste birastî îhtiyaciya civaka me îhtiyaciya gelê me ji peyvê giran mestir diye rûkenîkî dixwazin yani hem Tabii rûkenî sen. bi dilgermî yani êdî ev îhtiyaciya gelê me û gelê me jî biya herî zêde di cîhanê de ez bêjim ev gel ew kirî heq kirî yani rûkeniyekî rojekî şahî azadî jiyan kirin ev gelin çimkî ev gel Rast. bi sala di nava qirkirinê da derbas bû di nava mirinê da di nava êş da di nava birçîbûnê da di nava riya sirginê da di girtîgeha da cî em bêjin derbas nebû tune bû lê tîza xwe ser piyahîşt bi çanda xwe ser piyahîşt bi berxwedana xwe ser piyahîşt bi rêberê xwe ra jiyankirin xwe ser jiyan li ser nigahîşt xwe birçî hîşt xwe tî hîşt lê ti carî ji rûmeta xwe paş da gav navêt îhtiyaciya gelê me hinkî bi rûkeniyê jî bi rastî jî ez dixwazim Sadî ser. sohbeta çandî bi rûkenî xweşî yani ez bi Sadî tenê da ser. dixwazim bi tenekî diya da mamoste ji pirsta ziyadetirînkî dixwazim ya da ev bikim yani gotu beşekî çêkim Ya hem yani ya Serendan eğer gotun jiman re behsa
خباتي وتكوشيني وقوي بك يا وظلم ببيرامن وكشتم ببيرامن وسينور بين بيرامن او بين بيرامن ولا وقت بس هاي بكم قلبا دا منو الدولة كنين نمين شو ما دام ترشي يعني أزبو خب بيجن إجا ناقو قلت بس هو يعني متى من وان مناقشات يجي ركنية كبيرة بكم ولا ماموس اجبر بيد استناخ مواندرات تخم بي الى باش جواك الى ركنيه ماموس ده باش يعني مالها بدوكر پیشنگی ما جمرا پیشنگی دیکن دیلا ستران دیلا چانده دیلا هنری دا بله yani em dixwazin wa her dib yani êşê wa zaten di nivîsê wa da tê xuya kirin. Êşê wa di nivîsê wa da di helbestê wa da di stranê wa da tê xuya kirin. Lê خلاص em jî wek ciwanekî ya jî yek xortekî Kurd wek welatperêzekî Kurd ez dixwazim hemû ev bi huner re eleqedar dibin û gelê me ez dixwazim wa bi rû bibînim û rûyekî ken yani wê êşê wan ne rûyekî ken ji ber حقيقة يعني حقيقة أبغى نقطة كي برجرينج يعني أمشي مسافر ونتم يعني وصار روكي جدي روكي أوكنا و أما وساتي خواستن شي هلبت أما احتياجات قال بروكانية بتشتكي جو ويشاجي بك هي يعني احتياجات صدي سبي هي وما فكي خزائية يعني تهم إيه بري خوا هنكي دافلكان يعني وقتها قال دافلكان دي كان البت نا از ناوي معني بمعدي ما ترشا يجي نزان مشنانا روكاني يعني هنكي صحبتك هينك سيفيك يعني هينك ام جيرا ديفيجن وسا جران نبي صديسة بيوستي بصحبة وسا هي Mamoste li gorê we yanî guhertina civakê huner karin pêşengiya vê bike yanî huner hunermendî karin pêşengiya guhertina civakan niha em bêjin yanî civak heye civakeke em bêjin heye wê guhertina di nava civakê karin pêş bixin. النزانم وي صالن بيشياما تشاوا ببن يعني بيشتي 20 صالدن 100 صالدن لحيانها وك انا جو هنر كارب جواكي بليزه من ديتي من اخوانتي التاريخ هذا حتى نها هر دمي هنري بيشنجيا جواكي كريه كو ويبيجين ازادياوي جو بابلو نيرودا بگر حتى بشارلي تشابلن حتى ب يعني باندوميمن جول دي شورشا بورجوازيه دي دست بيكرن فرنسا حتى ب هيب هوبا افريقيا يا تشرمارشان اوانا قشا بيشنجيا شورشا كرن اي كرداجي وساو بيشنجيا شورشا كرن بيشنجيا جواكي كرن جو جطاريه درخينن بر بروناهيه به وحطان هاجي حموم سركتنا لإيرو هنري وسا اني سري ملت كو ملت جروناهيه بر بطاريه بدبن از تقول ناخد دي عالمه ابا نفس لغانه تابي حمو هنرمند حمو هنر حمو اوك نوسايه اما دما قلت بالا خاطر دي مسألة بوفوليزما قو قدر كتية تبالا خبده دي طلب دي داخوازين قلده مثلا بري دقوتن اف ستران بيش اف هنرمان اشتا استرانيوي لسر ولاطن لسر قلن لسر اول مويا لا شمرو رادك نظام تشر رادك الا برا اف هنرمان دايا بي دركف الشباب ما يجي دركفن كونسيري ما يجي او مخابن ازقلك جارة دبم شاهدي فيكي جبر طبيعتا كارقة از دبم شاهدي فيكي برا فلان کس بی چما یا دبی شوپداری وی
de TikTok'e de ya jî di YouTube'e de gelekin. Dîvana hunerê bine. Dîvanê bine. Şopedarî gelekin. Şopedarê şemdîn kêmin, şopedarê comert jî kêmin. Em çawa bikin? Yek wadar naxwe çavê. Mesele tiştekî li mesele dema goga ez van gotnana dibêjim civak yani çawa ev bayê popülîzme got destpêkê dî ji me behs kir û ev dijîtal û ev çawa millet li şûna gogiştariyê derxeber bi ronahiyê ve bibe ji ronahiyê ber bi tariyê ve dibe. Navarokekî pûç, vala navarokek ku insana li azadiyê germ neke insana li azadiyê germ neke li tiştê din germ bike. Her yek bixwaze konsera serhildan heyê zê biçûm konsera serhildan di wê derê de ez ê nizanim çi bikim. Ama hinkî din berê digotin konsera serhildan heyê zê herim konsera serhildan ez ê gelêrî li xwe dike cûzê û ez ê vê bikim û ez ê ji bo Kurdistanê biqîrim û ez ê wê bikim. Ana bûyî tiştekî din. Hunera îro ev jî ne pirsgirêka Kurda tenê ye, ez wê jî bêjim ji bo ku em neheqiyê li hunermendê Kurd ya jî li civaka Kurd nekin. Herkes vê gazînê dike. Arab jî, Türk jî, Alman jî, civak êdî civatekî apolîtîk e. Zêde bi siyasetê re mijûl nabe. Heta hin kesin hene got pêşkêşiya, serkêşiya siyasetê jî dikin dîsa pey popülîzmê ketine. Yani jê re eçikî din lazim. Ez nazî te xeber bidim ez ê nava bibêjim vê hemdî xwe zê tev dû bikim. Ez iddia dikim eger ku koma berxwedan û xeta koma berxwedan ne tenê koma berxwedan ji ber ku koma berxwedan jî nûnertiya xetekê dike. Eger ku ev xet evaya tu bi fikrê tevgera azadiya re bi tu ne fikrê wê re be ew tiştekî din e. Ji ber ku gelek kes hene hunermendin hene ne di aliyê siyasî bîr û baweriyê de belkî ne koma berxwedan re ne jî. Ama ew armancê ku koma berxwedan ji bo wê xebatê dike. Ya jî ew heta ku koma berxwedan tê de ew kiriye ew jî di wê xetê de ne. Aliyê çandî hunerî de. Ji bo ku şaş neyê fêm kirin yani bera nebêjin wala tenê xwe dibînin parasvan na ne wisa ye. Lê ew heta ku hatiye dayîn eger ku hinekî dijî zeîf bibe em ê li ber bayê ew ê biçin êdî yani wekû civak êdî wê çavê me li tiştî din li stranê din bigere wê em ê gêj bibin em ê jî bi wê strana ku wenda bûye û xwediyê wê jî wenda bûye em ê jî pêra wenda bibin wekû civak. û niha ber bi wendabûnê ve diçe yani jê re êdî van stranbêja heta ez bibêjim organîzatoran psîkolojiya millet pir baş fam kirine. Zanin ku nikarin yani millet jê re siyaset êdî hinek ne hemî jê re stranên ewk ya jî ew çalakiyên bi awayê ku berê de hate kirin jê re nelazim e ew jî psîkolojiya millet pir baş dizanin. Û ca wê rengekî hunerê derxînin wê binepixînin. Millet jî daha divê demekî rast e. Ya evaya ev berî jî hevama te berî jêr ne digo rast e? Tu ana divê rastî. Mixabin ku hin hêlên çapemeniyê him hêlên organîzasyonan û hin hunermend bi hevdû re destê xwe dane hevdû û ez çawa bibêjim her yek çakûçek destî de li serê çanda Têr xwe nêdir. dît. Mamoste mixabin ew heye. Mamoste welehî yani ev tera saetekî got vekî min dest pê kirin saeta xwe mêzeke saetekî ev tera daxivin mamoste Bes bi rastî bes
çavat dem derbas benisam le beli az dixwazim ji bo pêşeroja me mamoste projeyekî te xebatekî te ji bo pêşerojê dixwazî kîja xebat dîme şandinî ya ji kîja xebat pêşiya te kîja stran ya jî helbestê em ê telhemberê xwe bînin tîzan. نا نها چاردی تیرمه خباتك ما يمزن هي خباتك كولكتيف مزنه يعني بلكي وقت شابمانية ديجي شوباند ne çapemen ya popülizmi na ne duradı. Xabateki me içeride tilmeye kareki kolektif heye art rekord prodüksiyon dike. Beşa sinemayı l'amede heja metin avr وأكيبك بويرة أو آلية كشاندنا ديمانان جهجرتن هبال لما الفيدري ين مظلوم روشن موزیکا و آماده کرد آلاس کرد هبالن آرت راکورد آلیه مونتاج و کرگوی ده کار کردن yani او برهما گو من ویجاری نیویسی تانی وقت بیجی چاری نکی استیده دخوینم استیده تنمه millet jinki denge me aciz bûye bera Na mama zalem zek de ne دمني حوالي ديتا دقيقين مثلا تكس ساوي سري حياة داوي حوالا ما رجنا مبان جوليستان دقيقين أسبوعكم هنا بربع عجبين من بخوا من بربع عجبان جبركو الزوبزو مثلا از نيكي وس از جانا از خوجينا جانا تشتن هنا صالا نوتيجي مخندنه يجي من تشيكرنا ما حطروا جايرو نلجي كي قيدكم نجم قوتيه في آمنه دكتابة ما ديجيتنا مثلا بجم نخوش يعني قلنا نخوش بعد بجم نخوشه دنجي مي بجيت بجم والله متفرد خوش نقندي نخوشه لي جوليستان بر خوش خندي هوالندن ان خدي تجربة يعني طالات ikinci de cehgirtiye dukhine Tarık Demir de cehgirtiye dukhine ez bibêjim Fırat têde cehgirtiye Fırat Baran dukhine Sinan Asya dukhine têde wisa xwendineke kolektife berhem bi giştî kolektife ji bo çardê tîrmehê nêzîkî 12 deqayê ez êde ewa wê nedim û tema wê nemîne lê karekî ew ê dilê temaşevana be karekî art rekordê yê nehe ez bi hevalê dire niha ser wê de ez kûr dibim ew gogiderket û şûn de em kar berdewam em ê tiştî din bikin proje hene ew hene ez naxwazim ji her tiştî jî bêjim proje lê ev ya bi rastî proje bû kar heyî desta de yani yani em ji çaxê ev çardê meyî de wê têke bweşanîne wisa mamoste berî çardê me hêmê têxin em ê bidin weşan belê çardê meyî em ê ji merakekî mezin em ê ji lêviyê bin em ê ji dixwazin par ve bikin ser weşanê xwe jî em par ve bikin mamoste belê ez biqedîm herî dawî tu dixwazî ji temaşvanê me ra ji temaşvanê Ewro Kurdê ra û em bêjin civaka me na Ewropayê ra a Kurd a diaspora ra tu dixwazî çi bêjî û piştî vîya şûnda helbesta hevalê Fuad te xwendî a dîrok ez ê vîya jî dayikim ser em ê bevdîra giştî godar bikin em ê weşana dûra bikin baş ez ê ji ewka dawî dest pê bikim roja yekşemê bîranîna heval Alî Heydar Qeytan e li Kölnê ez nizanim çend kes niha li Köln û derdorayê Almanya ew normal bi Almanya giştiye lê bi taybet ê li Nordrhein Festîvalin dimînin taybet ê goginhal me gudar dikin roja yekşemê sedî sed gerekî tevlivê bîranînê bibin ji ber ku em behsa mirovekî dikin ku helbestvan bû em behsa mirovekî dikin ku siyasetvan bû em behsa mirovekî dikin ku berxwedanvan bû em behsa mirovekî dikin ku feylesûf bû em behsa mirovekî dikin ku şoreşger bû jiyana xwe hemî ji bo têkoşîna azadiyê dayê ji ber wê yekê Alî Heydar Qeytan ne tenê naveke û derbas dibe diçe Alî Heydar Qeytan dîrokeke ji ber wê yekê sedî sed em roja yekşemê di wê bîranînê de amade bibin ez ê li wê derê helbesta dîrok carekî din zindî bixwînim
هلبسة ديروك جرى يكي حيشتي وحفت بو أزبا وردك من الروج أباخون ديسا زندي جبو قال لي لأوروبا الدياسبورا تشتك هي بلكي جيانا ما خوش به دعالي فيزيكي ده قلتنك كمال لسر ناوي كمال بير قلتنك ده في خباتا چردي تيرمه هيد در باسته به وصاد بيجه ده به اگر گو روح برچی آزادیه به بدنا تیر پوچه نه حتی سبی بدنا ما تیر به مالا ما تیر به همو تشتی ما تیر به اگر کو روحی ما برچی به برچی آزادیه به او تشتی دن همه پوچن اری دکاره هبه مالا تا روشا تا باش به همو تشتی تا باش به چه قاس باش به هو قاسی هی بیتر جبو گوت چاندی پیش و به هو قاسی باشتره يعني دما جوج روشة باش بتتكاري هي بيتر التلفزيون كردي تماشا بك تكاري هي بيتر الكليبين كردي تماشا بك تكاري هي بيتر جلي كردي بكر تكاري هي بيتر جبوي كردايتي جبو الزمان تكاري هي بيتر خفيري زمان كردي بكش برجو ابونا تهيه همو امكان دكارن دسي ما دهبن اما اگر كو ام خدي الزمان چاند ام خدي چاند وزمان خدر نكبن خدي لنتويا خدر نكبن نتوا خدر نكبن باور بك اف راحتيا ما اكو هي حمد كوتش فالاي جبرويه كي از هيفيدكم كو حر مالباتا كيما لاوروباي هر دمي وكو وظيفاك نقو وكو وظيفاك نتوي هي كو داليه چاند زمان ده تمالي خود كردي باخبن دنيا خرانا به هول بدن بلا شاش به بلا گوتنك دو شاش بل تشنابه برا وش خبر اجي بدن جارك ددوا و نجار السياسه الراس بكن بكردي باخبن مالي ده بزاروك خدا از پرديشن دما گو ازاروك كردا دبينم گو نكارم بكردي باخبن نقر قول هيد مالي وده ده گندي وده نجي دبستاني تركي هنه هلبت يمي روجاوا جي فيدري جبو مسألة عربي عيني تشوان بدمشي بلكي نحمو بن نبقى سي تركيا بن سوريا بلكي نبقى سي تركيا تعدى الملت كريا ما اوجي يعني كاريكي مسألة الزمان مسألة شاندي خديلي دركبن رجاما او هيفياما او تشجماتي خواستن امي بكن تاني ام زمان و شاندا خوا ام بباريزن لا اوروباي قلت ناخذ داويدكم تشتك هي بيفانا ولاد باريزية بيفانا ايلي تتشنع هي يقدر بيش ازنا تو بارستم يقدر بيش ازنا زانم تشمع قلت ني قراسة ديفيجن لي تاني تشتك هي اگر قلت ولاتي خوا اخا خوا زماني خوا چاندا خوا تكوشينا ازاديا خوا تجبير نكر تسر بياد مني هر کس كريكي ببي تكوشركي في خباتي تد مالا خود به کردی بزارو که خوربا آخوه تتکو شرکی هری خورتی مزن او Gerek سپاس spas. بوده Gerek spas mamoste deng û dilê te sağ mamoste bi rastî hem bihatina te û hem jî vê sohbeta xweş bi te re kirin. Bi rastî ser navê Ewro Kurdiye spasî ji te re dikim. Dem êdî demekî tîza gunca bû em dixwazin demê dinê jî pêşta jî ra ser çand dem bev dira ew اما bikin. برا تاني مجارك به برا وصاب قد بن ده مجار نمرو دكاره حرتشتي بيجي نجي يعني بلا ولا دبه برا يك مجار بقى ميرو سر سيفي باخذن يجي ميرو سر تشزانم سر قوتني سترانا مي باخذن اميرو سر ملوديا باخذن برا تاني تمام يك به جو خوش در باس Tamam mamoste wî ji bo. Wê çaxê mamoste helbesta a tevdengê te hem em bevdira godar bikin û hem jî em bi temaşvana re bidin godar kirin. باشا قالك سباس جبو تاجو اورو كنت جبو حموها بالين كيف عمهات امجي جريكي ازها ازبي بيشم حمو تماشبان بشتجيريا اورو كردي بكن يعني راستي كارك بيروز
لگور از دانم آنا نزدیکی 14-15 هوالان خبات کار خوازن کارکی بکن او کارکی پیروزه جمعش تی خواستن گم پشتگیری آوان بکن چاو پشتگیری بکن و بن اندامن وان بشوپینن وکیدن از نزانم ایدی اوه ببیشن چاو پشتگیری و پار جوان بکن ما بشوپینم پار ما پار بکن بکن بس بله سپاس ام گودارک هاي ديروك بقل بينا روبلين خاين قريش وقمار كيلا أني داني أفتنيا قريش وقمار كي روجكتا رشكريا كينا ين روجكتا سبيدكن وكدها رهو قاس هير سامن وكدها رقراد بشارتنا دلي من دكم ويا جه دانزانی وورده لبر قرقرنان مانه ازی هیم ببم چوی نخواه ازی بخواه بنی بسینم هات نخواه تو ای دیروکا بقریج وکا چابی خواه نکی تو کتنا زفته قنچه امپریالیست داتینن کلونی کل من خواهین رزگاری خواست وکا گرزان گران به همو خمل و ریدان خواه و ببینه چاوا دترسن گرین سیان جه نزیک بونا زرما گرما دنگل لنگن آزادیه لکوره لویتنام مزکا دیروک للاوسه کامبوچای گینیه انگولای مزکا شورشوانن آزادیه بر به آشتیا ببینی و دبزن لبرجن کلان تینا چکاندن آلین دستن پارتیزانا ما قی از نزانم افجار دوراولاتي منه آبایه لقادان بمليونان باندكن دبيجن بشي سرخبون بمركت خواري جيا لرسي عرد هجيا قليشين كبري آرامي يكو لبر خود دا آراما منه لبر خود دا دلي منه ام کتنه دستین وان بگاوی بلاورن لبرخوا ببینن ما ببین مینا راقلن لاش دیتین هو بران جبو سلاحه که بتقین لسر دوروین ما برا یکو بکبن رزا کرین قشمران چار دیوار درین حسن تلین رسایی برالی تجب بجیانا ما آن به دارداخن بهشینن بجنین ما آن جی درخینن هم بردار کن خواه به دستین خواه بر بکن دلی ما گر لدر و بردوام ده بجیان نهات ببرین دنگستران و هلبستان به دنگ خواه کلش دخوین مازر چیه؟ چه دبه؟ کی ده ترسه جمرینی؟ جبو چه بترسن جمرینی لهم بر همو زوریان سینگ بگرتن هبه جبو چه بترسن جه اشکنجه اولیدانی داست حوالنو بلا خراب به کلا ظلمه بلا خراب به مال ظلمه دوست حوالنو بو دا خوازا چی بونا ولاتکی دموکرات آزاد و سر بخواه بو زاروک بی ترس استخاری مزن ببن جبو سر ندن سری بدن گرینگه لبر هر زوریه دل بکدر و کل لبر خوا بدن لگل روژن خوشتین اوی هلبت پرتشت بینکوتن جه سلطانان جه سرداران جه امپراتوران جه کما ابلیسان که دناوا آخیده دهاتن هست دلیسکاندن گر به وی آوائی هر روش دوی کو پرتشت بینکوتن هر سریه درامینه هر مروی بناموس خوارن آوانه گوشت مروه خوارن آوان زفتکاران بویه خوین
وكا رقلين لاش ديتنا لسر بشتا قلي منن شرقر الناس أهل زاروكين ما سر بسري بر ببري لبر خودان يند نافقا خاكي دا دجيان جهيلا يند كلا ظلمي دا رودنين هاتم خارن لسر بدن اثر آخوشكا من دستي خواهين قريش گراندن هاي ديروك جنين انسانان دولين تالان ببابان جنين كوخا بدار بك ربون جواريسا آمين خار وكا سين جاب سور وهار يكو كتن پاشلا جسدان بيجا هي ديروكا شرما مروبا هي كريين مروبان فكن جاوه خواه ورا زمان سلطاني كر بس بلا بكشنين دستي خواه جوالاتي من دستين خواه ين قريش وقمار بكشنين دستي خواه جوالاتي من اوانانا كو بديليتي وهو بريا خواه بون وكا ريزا زيروين تين خوينه جبو ازاديا ملتان رزقاريا قلان لقادا نبين جلين قريش بين فكرن هنراوانا كوما هستين لبستا لاتشي وكديا من زاروكان رجيروكا دبيشن لبر خدانا هوفيتيه دير سمع كوچكيريه زيلانا كدامه خدانا انيامه تالانا همو دولة من بين ما بدا عرشان بلا بين فريادته هوار بكم هوار شقص بيدنجي من ببهي سنين لبش جياين قاف جيا بلبه عرض بهشة كار ببهي سن كور ببينن دنيا ببهيسة دنيا ببهيسة تماشاوی هجا اف جی هلبسته حواله فوات نویسنده بو حواله ماموسته حکیم سرقان دخواندن براستی هم هلبسته کی خوش و گش هم جم بیجن براستی اکنو هلبسته کی گرانبها بو جبرکو حتی به ساعت بمرامان و ما تماشا کر ام سپاسی کن ام وشان خوب وشین او بکن پار بکن و ام رو بلا او رو کرده بشوپین و بده شوپاندن و جوه همیارا شب باش جبرکو مکتبله و شب بیر کامه بون ما مستا هلبس نمجی قدیم مهنه هلبس گودار کر هرالده او ندی بو جیلا اینترنت تا چوبون هاتین بو راست ben. ام شتا سپاس ما مستا جبرکو همیشه مرابو و ما به هلبس تاجی گودار کر gelek spas ji bo te ji bo hemû temaşevanan xwedî hunera xwe derkevin xwedî hunermendê xwe derkevin xwedî çanda xwe derkevin ew bareke di histê me de şewa bîn û xweş gelek spas bimînin bi xêr û xweşiyê de شب باش ما مستا